Усалдан улугар кыйы сеттон сылынан үблөйдә кыгы көрсә тыкыр жагастыры честәтләр. Этине тагынан иннеке көлөнәгә өйдөбүннүк буолар карага төрдүгәр сериге барбыт боюттарган Аллах памытынны кахлынна. Санатан әттәка бу серге улустан оттак сериге ңырылыбыт 2-216 кеһи тоқтон дойдуларын кытта бырыстыласпыта. Нария Бочкарева репортажа. Бу бәле күнгә сереге рахан кемигәр кыйы тугар серилеспет тылгы ләбет бетерәннәр улус барын электреттән кәлән ытык маныр гаджеттәреннән болан арасыгага беренилә хүләләренә нагарадалары туттылар. Олар истерегәр батагай нәһәрегәттән төреттәк 1916 елларга райком 2 секретареннан тахарлахты күләләбет Жан Сәргәр тотугар улаханны губастынар кеһи Денис Алексеевич Ефимов улус бочотта халыктагы үрдүк атынылла. Улус кыр жагастарыгар, улус салаттатыгар, баралыеттәргәр Самое главное, жолдоғылығы, сетейләк үләне, онна үләға үйеләққа бастығар сетейіні бағарабын. Салгы улуспут бир сама ытык месетигер тоян мүрі артыгар қараға төрдігер серигет таммуджану көқлаба жөрбөтін уран керестен асылар. Бу мантан үгістер төрәбі төрет бордарын ылан ие дойдуларын көміскü харастан туран аттамы тияқ соллары болбыта. Мантан серие бар бұппыт, онна 6 үйшеге кехеті, дебеттері. Туақтау манна қараңа төрдін бүтін үйтін, күйел кытылары, үрек кытылары, бұй әхә, еңін барып, көстер оңыстанлар, сәйіхән, ахан сен, баран бар бұппыт. 1970 сыллаға сери бетерәне білілік журналист Петр Никотонович Гоголев қараға төрдігер, сериге барбыт жан тоқтан аспыт сирдерігер анбастан ытык серге турартар бұта. Онтан ыла кәлбіт барбыт аян жонугар бұ сир сери кемін саната кәпси турар. Бұйыл әдер урбанет улус мұняған депутата Геннадий Оланов бригадеті саңардан тұтта. Мен бәм художник өрәқтәқпін. Муза оңғына, қарым оңғына науратчу, рухидачу. Оден маннық үлелерге сығында. Бу курдук әдер жан аға көлөнәне ытыктан ис сүрәхтәреттән алсан үлелиләре ие дойдуларын тугар олохторын толу гурбут, әлә холок тугар туруласпыт хорсун бойыттар үтү аттара үеләртән уяга аттына турар тохутунан болар. Нария Бочкарева, Петр Аргунов, Григорий Хлопков, Саха телевидениета, Усал.